and we will make sure that our boys, our soldiers do come back home. We have always believed. Nzakora uko nshoboye abasirikare ba South Africa batahe abaturage bishimye cyane. Make sure that our boys, our soldiers do come back home. Perezida Cyril Ramaphosa akivugira ijambo Yego, reka musuzugane nkwifurize ibihe byiza kuri Kizimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane. Niba utameze neza ndagukomeza nkubwira yuko si tubamo bibaho. Uyu munsi bari byiza, ejo bikaba bibi. Uyu munsi bari bibi, ejo bikaba byiza kubera Imana. Nta mpamvu yuko ucika intege, nta mpamvu yuko ikibazo icyo ari cyo cyose kikurusha imbaraga. Mu buzima ni ibintu bibaho, ni hasi hejuru paka tuvuye muri ubu buzima. Inkuru nshaka kubasangiza none ahangaha ikubiye mu ijambo Perezida Cyril Ramaphosa wa South Africa yagejeje ku baturage b'iki gihugu n'abafatanyabikorwa ba South Africa muri rusange mu gutangira umwaka wa 2025. Yabagezagaho uko ishusho yuko umwaka wa 2024 wagenze, anagaruka ku mishinga migari cyangwa se ibikorwa bigari leta ishaka kuzashyiramo imbaraga muri uyu mwaka, ndetse by'umwihariko ageze ku cyiciro cyangwa se ku gice cy'umutekano. Ubwo nibwo yaragitangira ijambo rye, abanza gusaba cyangwa se gushimira inteko ishinga amategeko ndetse n'abitabiriye igikorwa n'abanya South Africa muri rusange, abashimira ko bahaye icyubahiro abasirikare ba Afrika y'Epfo 14 baherutse kurasirwa muri Congo, aho bagiye mu butumwa yavuze ko ari ubwo kugarura amahoro muri Congo y'Uburasirazuba. Ariko abaturage bamwe ntibabyishimiye, abadepite bazamuraga amajwi bumvikanisha ko batishimiye iyo nyito yuko bagiye cyangwa se bapfiriye muri Congo baharanira amahoro. Mu minsi yashize murabizi abadepite bari batumije Minisitiri w'Ingabo ndetse n'umugaba mukuru w'Ingabo bababaza situation cyangwa se uko ubuzima bw'aba basirikare 14 bumeze nyuma y'igihe kirenga kigera mu byumweru bibiri biciwe muri Congo, ndetse imibiri ikaba itarasubizwa iwabo muri South Africa. Yatangiye asoma amazina y'abasirikare bapfiriye muri Congo. We gather here as we mourn the death and tragic death and devastating loss of 14 South African soldiers who were part of a mission to bring peace to the Eastern Democratic Republic of the Congo. We pay tribute and bow our heads to Staff Sergeant William Eddie Ola, Staff Sergeant Mulahlehi Ishmael Mulahlehi, Staff Sergeant Shoshane Theophilus Siepe, Corporal Matume Justice Malisa, Corporal Renae Nemabulani, Lance Bombardier Itumeleng McDonald Mureo, Lance Corporal Zeke Moffat Mulapo, Lance Corporal Metsi Stensley Raswiswi, Rifleman Sibatane Richard Chokwe, Rifleman Derek Maluleke, Rifleman Sidiso Andris Mabele, Rifleman Calvin Louis Moahi, Rifleman Moketi Joseph Mobe, Private Peter Jacobus Strado.
agira ati Speaker, I thank you for getting us to honor these fallen heroes. I have directed that a national flag be flown at half-mast in honor of these fallen heroes for a week starting from tomorrow morning. Alongside soldiers from other arangije gusoma amazina y'aba basirikare uko ari 14 yahise agira ati nyakubahwa perezida w'inteko ishinga amategeko wakoze kudufasha guha icyubahiro izi ntwari ndetse nategetse ko ibendera ry'igihugu rimanurwa kugeza mu cya kabiri mu kubaha izi ntwari bizamara icyumweru bikazatangira muri iki gitondo ni ukuvuga ku itariki 7 Gashyantare 2025 mu gitondo. Mu ijambo rye ukurikiye ibitekerezo abaturage bagiye bandika boherereza televiziyo y'igihugu aho ijambo ryatambutse ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, ibitekerezo abanya South Africa bagiye bandika bavugaga ko ibyo perezida arimo arababwira ari bya binyoma abayobozi b'ibihugu bya Afrika baba bereka abaturage cyangwa babwira abaturage, ariko mu by'ukuri wajya kureba mu gushyirwa mu bikorwa ugasanga nta na kimwe cyashyizwe mu bikorwa, nyamara umuturage yarabibwiwe mu bihe bitandukanye. Mu byo bagiye bibaza cyane ko atagarutseho cyangwa atavuzeho mu buryo bwimbitse, hari amumbabarire, hari education, uburezi, uburyo systeme ya education muri South Africa ikiri hasi cyangwa se igikennye ugereranyije n'ubukungu igihugu gifite cyangwa se n'imyaka kimaze kiyubaka. Mu bindi bavuze harimo ikijyanye n'ubushomeri bumaze kuba bwinshi cyane, by'umwihariko mu barangije amashuri, mu rubyiruko muri rusange. Hakaza ibibazo bya fuel bavuga ko yatumbagiye cyane muri iki gihugu, ndetse banavuga ko Cyril Ramaphosa yakabaye arimo arababwira umubano wa South Africa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Trump, none ahangaha uvuga ko ahangayikishijwe cyane n'imyitwarire y'ubuyobozi bwa South Africa muri iki gihe, aho yavuze ko butwara ubutaka bw'abaturage barangiza ntibabahingurane. Banavuze kandi ko ikibazo cy'umutekano muke cyangwa se cy'urugomo n'ibyaha bikoreshejwe imbunda bikorwa n'amabandi atandukanye akica abantu, ubutabera ntibugire ikintu bubikoraho, nabyo abantu babibazaga, ariko ntabwo mu ijambo rye yabigarutseho cyane. Ajya gusoza ijambo rye, Perezida Cyril Ramaphosa yongeye kugaruka cyangwa se gukomoza ku kazi ingabo za South Africa zikora cyangwa zakoze mu bihe byatambutse mu kubungabunga amahoro muri Afrika. Ati tugomba gukora uko dushoboye tugahagarika imbunda cyangwa se tugahagarika imirwano ku mugabane wacu. Now, since the advent of democracy, we've been instrumental in restoring stability in countries such as Cote d'Ivoire, Burundi, South Sudan, Lesotho, more recently. Ati twagerageje kugira uruhare cyangwa se gutanga umusada mu kugarura amahoro mu bihugu bitandukanye, avugamo Lesotho, avuga Burundi, avuga ibihugu bitandukanye. Hanyuma ati mu gihe gito gishize we've been part of the SADC peacekeeping mission in Mozambique that has brought relative calm and stability to the Cabo Delgado province. Ati mu gihe gito gishize murabyibuka twagize uruhare mu kugarura amahoro binyuze muri mu muryango SADC, aho twagiye muri Mozambique tubasha kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado. Iyi ntara ni nayo ingabo za leta y'u Rwanda zimazemo igihe nazo zigarura amahoro,
hanyuma muri iyi minsi South Africa n'u Rwanda bikaba bitarebana neza biturutse ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo, aho leta y'u Rwanda yagiye ivuga ko South Africa iri muri Kongo icukura amabuye, nta kindi kintu cyayijyanyeyo, itajyanywe no kugarura amahoro, ndetse n'u Rwanda narwo rugashinzwe gufasha M23 bavuga ko rwagiye muri Kongo gucukura amabuye. Ariko uyu mugabo nanone avuze ko muri Cabo Delgado bahakoze akazi gakomeye cyane, amahoro aragaruka. The presence of South African peacekeepers in the eastern DRC is testament to our continued commitment to peaceful resolution. Ati kuba ingabo za South Africa cyangwa Afrika y'Epfo ziri mu burasirazuba bwa Kongo ni ikimenyetso cyangwa se ni igihamya cy'uko twakoze uko dushoboye, tugikora uko dushoboye kugira ngo tubashe kugarura amahoro kuri uyu mugabane. One of the world's most intractable conflicts that has gone on for years and that has cost millions of lives and displaced many people. Arimo aravuga ukuntu South Africa n'igisirikare cyayo bakoze uko bashoboye muri iki gice cya Kongo y'uburasirazuba, babasha guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri iki gice, mu gihe umutekano muke muri aka gace wari umaze igihe kirenga imyaka 30 nta gisubizo kiboneka, ndetse bikaba byaratwaye amafaranga menshi cyane kugira ngo umutekano uboneke biranga. Ariko South Africa ikaba yaremeye biciye muri SADC gutanga ingabo zayo kugira ngo zijye muri Kongo kugarura amahoro. Ubwo yavugaga iri jambo nabwo abadepite bongeye kuzamura amajwi, barasakuza cyane bavuga ko bitumvikana. Abandi ku mbuga nkoranyambaga bandikaga bati oya, ingabo ziri muri Kongo kubw'inyungu za South Africa, kubw'inyungu zawe. Batunga urutoki perezida bakavuga ko bitumvikana ibintu avuga. Yakomeje, embrace the current diplomatic efforts to find a peaceful resolution. Yanavuze ko impande zirebwa n'iki kibazo cy'umutekano muke uri muri Kongo zikwiye kwicarana zigashaka uburyo haboneka amahoro, ari nacyo kintu South Africa yifuza muri iki kibazo. Ati icyambere hakwiye gukurikizwa process cyangwa se ibiganiro byagombaga kubera i Rwanda. We will attend the joint summit between SADC and the East African Community scheduled to take place in Tanzania this weekend. Ati tuzitabira cyangwa se nzitabira inama ihuriweho n'umuryango SADC ndetse na East African Community. Iyi ngiyi iteganyijwe ejo bundi kwa gatandatu itariki 8 z'ukwa kabiri 2025, where we will reiterate our call for a ceasefire and a resumption of talks to find a just and enduring solution, and we will. Ati tuzakora uko dushoboye twumvikanishe ko hakwiye gukomezwa inzira y'ibiganiro, intambara igahita ihagarara. Ikindi yakomeje avuga ati nzakora uko nshoboye abasirikare ba South Africa batahe. Abaturage bishimye cyane. Make sure that our boys, our soldiers do come back home. Perezida Cyril Ramaphosa akivugira ijambo, abantu benshi abasesenguzi batangiye kuvuga ko ikigaragara cyangwa icyumvikana cyane nuko ingabo za South Africa ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba guhita zitaha, nyuma yuko perezida wa Malawi nawe afashe umwanzuro yuko ingabo ze zigomba gusubira mu gihugu mu buryo bwihuse, nyuma yuko iza South Africa zapfiriyeyo, izindi zigoterwa mu birindiro byazo ndetse n'imirambo ikaba yarabuze ukuntu itaha. Perezida Cyril Ramaphosa nawe ibingibi bavuze byumvikanisha ko abasore be cyangwa abasirikare be bagomba gutaha
ari nayo mpamvu abaturage cyangwa se ndetse n'inteko bamukomeye amashyi bumvikanisha ko ibintu avuze bishobora kuba ari byo bizima kuruta uko ingabo za South Africa zaguma muri Kongo zipfa kandi mu by'ukuri icyo ziharanira kidateze kugerwaho nkurikije cyangwa se bakurikije ibyo babona mu itangazamakuru, ndetse n'ingabo zabo zikaba zarahapfiriye zikabura nuko zitaha bakabura nuko bacyura imirambo. Mu bindi yavuze ko bifatanyije na Palestina nk'igihugu cyakandamijwe ndetse kikavogerwa na Israel mu bihe bitandukanye, akavuga ko nta gihugu na kimwe muri iyi si cyakagombye kuba kibangamira umudendezo w'igihugu icyo ari cyo cyose. Hagati aho ngaho reka nsoreze kuri iyi nkuru mbabwira yuko umujyi wa Goma ubu ngubu wahawe ubuyobozi bushya. Hari meya w'umujyi nabonye ari umudamu, hakaba guverineri ni Colonel Bahati. Uyu Colonel Bahati yigeze gutangazwa ko ingabo za Kongo zamwishe, babitangaje umwaka ushize mu ntangiriro niba atari mu mpera za 2023. Uyu munsi rero Colonel Bahati n'abamwungirije bashyizwe mu myanya, hanyuma n'umujyi wa Goma uhabwa umuyobozi mushya. Umujyi wa Goma wahawe meya. Ubu tuvugana ingabo za SADC ziri muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu Kuboza 2023 bigitangira hariho hoherejwe ingabo 5,000 zirimo 2,900 za South Africa, ari nayo iyoboye ubu butumwa bwa Sami DRC, n'izindi 2,100 zirimo iza Tanzania na Malawi. Ni ukuvuga ngo South Africa byatangiye ari nayo ifitemo ingabo nyinshi. Hanyuma ku itariki 26 Kamena 2024 byatangajwe ko SADC yohereje izindi ngabo Igoma ziva ku 5,000 zari zisanzwe muri Kivu y'Amajyaruguru zirenga 9,000. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa gatandatu 2024 zarengaga 9,000, ariko ntibyabujije M23 gukomeza kwa avansa, ndetse ubukaba yarafashe agace navuga ngo gakungahaye cyane mu mabuye y'agaciro mu gice cya Kongo y'Uburasirazuba. Bivuga ko kandi icyo gihe South Africa yari yongereyeho 2,600. Bivuze ngo bahise baba 5,400 ba South Africa. Icyo gihe Tanzania yongereyeho 750, Malawi yongeraho 1,000. Cyakora izi ngabo ntacyo zafashije FARDC kuko South Africa yari mu gice cyo gufasha ikibuga cy'indege cya Goma no kurinda uduce twa Minova na Sake. Byarangiye ntacyo ikoze, nta kingabo zikoze, ndetse M23 ibafatana umujyi. Uyu munsi M23 ikaba yanashyizeho ubuyobozi. South Africa nayo ikaba yaciye amarenga ko nyuma ya Malawi igiye guhita icyura ingabo zigasubira iwabo muri South Africa. Reka mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza. Ibiganiro n'amakuru ku Isimbi TV nakagaruka. Ciao.